osjećaj kad mi publika plješe i kad kaže gdje šta ima, kako si, to je meni nagrada. A one papire što dobijamo i one figure nekakve, to ja ne pikam. Najbitnije je da pjesme žive, jer one ako nisu prošle kod publike... Najbolje pjesme na svijetu nisu dobile nagradu. Njih su se dvoje upoznali davne 1967. godine i od tada se dogovaraju snimiti zajedničku pjesmu. Ono što nisu uspjeli toliko dugo nadoknadili su u posljednjih pola godine kada su snimili 2 dueta za Šale se uspomenu. Lijepo smo se družili, Kemo bi kad u neka doba noći nazvao, ej šta radiš, ako spavam, haj majke dođi da pjevamo back vokale, recimo na pjesmi Zemlja moja. I mi smo u 3 ujutru, nas 20, sve zvijezda do zvijezde stojimo i pjevamo back vokale. Super izgledate, možete li nam otkriti neku tajnu svog izgleda? Evo, tajna je u ovim događanjima. Ja sam sretna što sam večeras sa jednom divnom ekipom kolega, suradnika, muzičara, medija u stanju da podijelim ovaj svoj sretan dan izlaska jednog CD-a koji je možda jedan običan CD, a nama je to veliki napor, kruna jednog u stvari velikog napora koji sam radila skoro 1,5 godina, velikih očekivanja. Na kraju krajeva već su se neke od pjesama zavrtile i vidimo da je to naišlo na zaista fantastičan odjek, tako da sam sretna da to makar i ovako formalno bilježimo izlazak. Možete nam nešto reći o svom albumu, kad točno izlazi, večeras je promocija? Pa mislim da je za par dana van. Pjesme su radili najbolji ljudi koji su meni do sad uradili pjesme. Naravno ima i novih, uvijek nove neke suradnike uključimo u albumu, projekat. Branimir Mihaljević, Fajo, Dule Bačić, znači ljudi koji su napisali i na pola puta i nisam ti ja bilo tko i čitav niz mojih hitova koji zadnjih 10-15 godina baš onako mi puno znače. Tu su 3 sjajna dueta. Na ovom albumu zapravo ima 4 dueta, ako se izuzme Ivan Zak i Tetovaža, znači 3 nova dueta sa fantastičnim kolegama, Kemal Monteno, Zlatko Pejaković i Željko Vasić, jedan sjajni mladi pjevač iz Beograda. Tako da imam, ako ništa drugo, za uspomenu jednu fantastičnu suradnju sa kolegama koji su apsolutno velika imena, sjajni momci i baš mi je bilo uživanje surađivati. Evo imam nekoliko pitanja od jedne kolegice za vas i od naših čitatelja pa bi vam postavila. Na estradi ste već godinama, koja je tajna vaše dugovječnosti? A mislim da su dobre pjesme. Ako ne bi imala pjesme, sve drugo nekako pada u vodu. Znate, možete da budete mis svijeta ili da ne znam, imate ne znam koliko para, ali ako vas ljudi neće, šta, čemu? Tako da mislim da je tajna u tome da biram pjesme koje mislim da ljudi ovog našeg podneblja vole i da ih na jedan vrlo profesionalan, atraktivan način donosim i da naravno svojom pojavom i svojim izvođenjem doprinosim da eto ta moja popularnost traje. Evo, naše čitatelje zanima, imate li tremu prije nastupa? Trema se samo odnosi na taj neki tehnički dio posla, da li će da rade mikrofoni, monitori, da li je sve ok. A što se tiče odnosa mene i publike, ja, vjerujte mi, tek živim kad sam na bini. Ja sam lavica, ja volim svjetlosti pozornice, ja volim stage, ja volim publiku. Valjda me to i drži, ne znam. To je u principu život, je li tako, a ne posao? Da. Meni je to i strast, i hobi, i profesija, i zadovoljstvo, i energija, sve. Evo, naši čitatelje zanima, jeste li imali kad nekih neugodnosti na nastupima? Pa znate šta, nastojim pamtiti lijepe trenutke. Jer ne sjećam se niti jednog ružnog trenutka ni momenta da se na koncertu nešto desilo, da bi meni bila neka neugodnost, nešto. Nikada. Ja mislim da imam najbolju publiku na svijetu koju jedan pjevač može imati. Znate, generacije su rasle uz moje pjesme. Meni dođu na koncertu i bake i unuke.
To je veliki kompliment, znate, kad se u jednoj obitelji nekoliko generacija nekako odrasta uz moje pjesme i to mi je onako, čini mi se da sam i dalje ostala taj neki obiteljski pjevač, pjevač koga voli jedna normalna, obična porodica. Recite mi, evo, probraću, neću vas sve pitati jer pretpostavljam da želimo što prije završiti. Zovu vas najseksi bakom Balkana. Kako komentirate tu titulu? Znate šta, ja želim biti prije svega najbolja baka. A to najseksi, pa meni je to simpatično zato što, znate kako kad kaže neko baka, onda to misli, sad evo ga, gotovo, smrt. A ja sam u stvari osoba koja ima nevjerovatan, ne samo vladalački stav prema životu, nego sam ja jedna osoba zaista puno energije i svega i taj moj izgled i to sve vjerovatno odražava to, tu moju neki pristup životu, jel? Ja ću biti jako sretna ako moje unuke budu to mislile, ako budu mislile što ja imam zgodnu baku. Kad smo kod unuka, kako to funkcionira? Vjerujem da ih ljubite, mazite, da ne silazite s njih, da ih ne puštate. Recite nam nešto o tom koliko su doprinijele vašem životu. Znate šta, ja sam toliko maštala da ja imam, prvo da imam ja više djece. Ajde, sad je to naravno prošlost. Onda kad je Jelena moja stasala, kad sam vidjela da će se uda, ja sam samo Boga molila da mi neko dijete zaplače, da se nešto događa tu po kući. I ja kad dolazim sad u stan, ja letim, ja ne hodam više. Toliko su mi ispunile život nečim lijepim, stvarnim. Sve je ovo divno, aplauz, sve. Kad se ugase svjetlo, onda dođete u svoju kuću, u svoj stan, svoja 4 zida. I kad me tamo čekaju 2 divna oka i još 2 divna oka, onako u stereu, ja sam presretna. Naravno, već sam ih malo razmazila, već ih držim nosom. Moja Jelena me grdi i kaže, nemoj mama, pokvarit ćeš i ko će ih stalno nositi. Ali, mislim, izrašće brzo. Brzo to prošlo. Da. Još samo jedno pitanje, neću dužiti. 1. april dolazi. Možete li se sjetiti neke šale na koju ste nasjela ili ste vi neko možda spremilo tako nešto? Pa ja nisam od tih koja zbija šale sa drugima, meni to nekako uvijek neslano. Ali meni su namjestili jedno od koje umalo nisam dobila infarkt. A to je da su u tom mom kafiću u Beogradu, koji sam ajde već i zatvorila, više ne radim, jer su toliko radili, svašta nešto se tu događalo, zapalili su ga, pa su da inspekcije 2 puta zatvarale. I kad su mi došli 3. put, ali to je bio kao što, svic, jel, kao skrivena kamera za 1. april, kad su počeli da plijene stvari, da iznose namještaj, ja sam rekla, ja se selim, ja više ovdje neću da živim. Vi me ne date živjeti. Ja sam počela plakati pred kamerom. To je bilo užasno, ali eto, kao, šalili smo se. 1. april, da. Evo, mi vam želimo ugodnu večer i sretno dalje i da uživate u unučicama, puno zdravlja, sreće i tog sve. Hvala lijepa i ja vas pozdravljam, želim vam da se ugodno osjećate i da uživate u mojim novim pjesmama, obećavam da su to, bit će mi drago ako ih preslušate, ima stvarno jako dobrih i za dance, i za čagu, i za plakat malo i tako. Sve kako malo, kao što je život. Hvala vam puno, Neda, i ugodno večer.